Bueno, eskerrik asko, gaurko agerraldira etortzeagatik, hemen elkartuga Euskal Herriko emakume mundu martxako kideak, zaintza eta etxeko lanak aitortu, Euskal Herria feminismotik eraldatu. Hurrengo maiatzaren 30ean, Euskal Herriko emakume mundu martxak 2012ko martxoaren 29an lehen aldiz egin genuen bezalaxe, emakumeak kaleak okupatzera deitzen ditugu. Orduan, etxeko eta zaintza lanak ikusarazteko beharra nabarmendu nahi izan genuen. Lan hauek eremu pribatutik ateratzeko. Horretarako Euskal Herriko emakumei deialdi bat luzatu genien beraien amantalak balkoietan eskegitzeko alde batetik eta bestetik oinarrizko behar hauek bermatzeko erantzunkizun sozial bat eskatzeko. Urtebete pasada eta merkatu ekonomiak eta politika ultrakontserbadoreek beraien bidea inposatuz jarraitzen dute. Biztanleriaren gehiengoaren bizi baldintzak etengabe larriagotzen doazen heinean. Eta larriagotze horretan, emakumeok egoerari larrienak bizitzen ari gara. Guzti hau ere ikusezinago batean ematen da gainerako biztanleriarekin alderatuz. Zaintza lanek, gure soldatapeko lanek, eta gure bizitzek ez dutelako berdin balio sistema patriarkal kapitalista honetan. Hala, sistema honek bere egiturazko krisia baliatu du, bere burua berriro ere asmatu, eta aurretik ezagutu ez dugun eta atzera bueltarik ez duen eredu aldaketa batera eramateko. Horretarako gure oinarrizko eskubideak eta arrisku egoeran dauden kolektibo eta herritarrak sakrifikatuz. Egoera honetan emakumeok asko dugu galtzeko. Horregatik guztiagatik ondorengo aldarrikatzen dugu. Emakumeen aurkako prekaritate selektiborik ez. Ez delako kasualitatea gure lan eta bizi baldintzek okerrerazko joera hartzea. Langabezi tasa altuagoak, behin-behinekotasuna, aldirokotasuna, azpi enplegua, soldata diskriminazioa. Prekaritateak eta pobrezia kasu gehienetan du emakume aurpegia. Lana aberastasuna eta enpleguaren banaketari bai. Etxeko eta zaintza lanak aitortzari gabeak eta eskubidetan eta bermetan hankamoz direnak lanak direlako. Bizitzaren iraunkortasunerako ezinbestekoak dira lan hauek. Eta aberastasuna eta ongizatea albidetzen dute guztiz ikusezinak izan arren. Bizitza eta pertsonek sistemaren erdigunean egon behar dute, eta ez merkatuak eta kapitalak. Gainera, emakume mundu martxatik, feminismoak eztabaida eta aldaketarako proposamenen erdigunean presente egon behar duela aldarrikatzen dugu. Hau kontuan hartzen ez duen edozein aldaketarako alternatibak, zein zilegizko proposamenak jarraituko du emakume eta gizonen arteko egiturazko bereizkeria egoera eta injustizia erreproduzitzen. Arrazoiak soberan ditugulako, Euskal Herriko emakume mundu martxatik espreski emakumei maiatzak 30ko greba orokorrean kalera ateratzeko deialdia luzatzen dizuegu. Eta baita etxeetan greba egin dezagun ere. Zaintza eta etxeko lanak aitortu, Euskal Herria feminismotik eraldatu. Maiatzaren 30ean emakumeak ere kalean izango gara. Las mujeres de Euskal Herria, volvemos a llamar a las mujeres para que ocupen las calles así como lo hicimos por primera vez el 29 de marzo del 2012. Entonces vimos la necesidad de hacer especial hincapié en visibilizar el trabajo de cuidados y reproductivo para sacarlo del ámbito privado, haciendo un llamamiento a las mujeres de Euskal Herria que colgaran sus delantales en los balcones y a reclamar una responsabilidad social en garantizar estas necesidades básicas. Ha pasado un año y la economía de mercado y las políticas ultraconservadoras siguen imponiendo su camino mientras las condiciones de vida de la mayoría de la población se agravan sin cesar. Y en ese agravamiento las mujeres nos seguimos llevando la peor parte. Eso sí, de forma más invisible que el resto de la población, ya que nuestro trabajo de cuidados, nuestro trabajo remunerado y nuestras vidas no son igualmente valoradas por este sistema heteropatriarcal capitalista. Y este sistema aprovecha su crisis estructural para reinventarse y llevarnos a un cambio de modelo sin precedentes y sin retorno, en donde se sacrifican los derechos más básicos y a los colectivos en mayor riesgo. Y ahí las mujeres tenemos mucho que perder. Por todo esto decimos no a la precariedad selectiva contra las mujeres, porque no es casualidad que nuestras condiciones laborales y de vida estén siempre a la baja. Mayores tasas de desempleo, temporalidad, parcialidad, subempleo, brecha salarial, la precariedad y la pobreza tienen demasiadas veces rostro de mujer.
sí al reparto de todos los trabajos, la riqueza y el empleo, porque el trabajo doméstico y de cuidados, no reconocido y carente de derechos y garantías, también es un trabajo imprescindible para la sostenibilidad de la vida y que aporta riqueza y bienestar a pesar de estar totalmente invisibilizado. La vida de las personas han de ser el centro del sistema y no los mercados. Además, desde la Marcha Mundial de las Mujeres reivindicamos que el feminismo tiene que estar presente en el centro de los debates y en propuestas de cambio. Cualquier alternativa o propuesta real de cambio que no lo contemple seguirá reproduciendo desigualdad e injusticia. Porque nos sobran razones, desde la Marcha Mundial de las Mujeres de Euskal Herria hacemos un llamamiento expreso a las mujeres para que el próximo 30 de mayo salgan a las calles y hagamos huelga también en las casas. ¡Gora, borroka feminista! ¡Gora! ¿Por dónde es? ¿Por aquí, por allá? Zure jezarlekuaren azpian, kokatutako poltsikoan, mobilizaziorako informazio guztia eta aldarrikatzeko eta oihu egiteko diseinatutako poltsa berezi bat ere aurkituko duzu. Hau guztia, komandantearen gainean egin daitekelarik. Contacte con sus personas allegadas, familiares, amistades, vecina, compañeras de trabajo y gente de su entorno. Muestre su capacidad de respuesta. Gertuko pertsonekin harremanetan jarri, familiartekoekin, adiskideekin, auzokideekin, lankide eta ingurukoekin. Egoera honi guztiari erantzuteko zure gaitasuna adierazi. No tenga miedo y organícese, es la única salida posible. La nave va rumbo al desastre y el movimiento feminista es el mejor paracaídas. Ez ikaratu eta alkartu, irteera bakarra da. Ontzia, ondamenerantz doa, eta mugimendu feminista jauzgailu onena da. Agradecemos su atención y esperamos que tengan una buena crisis.